Sarachana Sharma Sayul Agenda Manipur Taram Noksari. Ngase Agenda Manipur ki topic say dry state on paper too wet in reality Habaduni Samna you say 1991 the equator prohibition Ekman Morakanda 1991 the officially the state of Manipur became dry state Adubu Marang kind of Pung by some Narakanda. Police ki Makai de Hutinava Chatava Yam Kandi Hone Adubu Takpa Pamsa you own Banamashing Yakalakuna Karayno. Tingbangam the film dunia to like gam Tiba Toguk say local the Sumba you say Takpadagi Mishimina Shalapagi Yamna Satiba him or Pasada Nasi say Karide Tolopono Masi Karamain Tingdori Tingbangam Doribra Natramachi Tingbase Kayam selling over tax no have the Motang the Kanajaba Tanjani Lone Langan video guest sing day I yet Tantan of Habi say S BIMOLA KUMARI state put safety consultant I say BIMOLA KUMARI Taram Kuksari Aduga I say BIMOLA KUMARI oh the Langan video say HEMANTAKUMAR NINGOMBA the LANPAO Tamu Taram Noksari Aduga yet the Tango Pami Najari say PRIYADARSHINI LAISHRAM ne Assistant SP Imphal West law and order ne I PRIYADARSHINI with Taram Noksari Ihan Base is a BIMOLA KUMARI Laksabate Madudi Huzik say Narang Nahan Toiba Togok say Mamang the Sudum to Umbaya with him or Bazala, Natana to Iba Togok say Matung the Sudum Tolopaya with him Dura, Hivadi, Equator Sungi say, Pazana license to Piraga, Sungway Pum Dudi, Natavarina, traditionally Abokara Piva Kopagi Sungari Basing say, Yamna kind of quantity to Sungalapa, Atakpa Missing demanding Nikande, Aduga Sungari Mongs, Yam hygienic over method to Sumande, Hujik Lady Pum say, Masiki Pum say, Kamain Tengaduria Duga Tolopaya Pum Sing say, Matung the Susikum Basum Tolopaya Lasinise. Housing Makidi Oina, 1991, the Arkan being a similar over Matamada, Quisi dry state, in a lot of Krabanina, who put safety standard, Ekima Hadadi, Hozik, a license people, metality, city illegal like a manufacturer, Natani, Sigma Tabak City, Gomengi, Marie Lena, Topa Dipamena, Torangani, a put safety in a deep moisting say, Fasai license people, do any state ki kanon yang janba hoji phawi di oina sigumba dry state lok thokrabani na leite okay license people kopagi nate film leite adugo taseng sungnari myam sing se aina yadaw mongda illicit akoi gi liquor production gi film duni manipur hoji go sing se adubu ngasai gi ek sina haibatai ek sina ngasai gi with the passing of the Liquor Prohibition Act in 1991 Manipur officially became a dry state with an exemption to scheduled caste and tribe communities to brew liquor for traditional purpose. Traditional purpose gi onadi sungbada masigi law si scheduled tribe amasung scheduled caste adi masi chana dabai phim duni che lerise Priyadarshini hoji ko ire phim se maroina mamang da su Manipur police ki keno sing se mamang da gi dum ret to ba khoi adum toinoi dukan yonba liquor vendor sing kai sing se masi aina yada mong da yonba ni aduga Manipur dry state ni adum chathaba dum uri hoji hoji yam kan chathari even Priyadarshini chasu kana lit torga masigi red ki aso bom su chang jali ado hoji ti yam sathi bomna illegal oiba yonba yadaba aduga illegal oiba trade ni haibadu natabada mi sijalakpani na tasking se khare he namuk yam khal abrasini asigi akhoi Manipur gi hojik lairiba phibam sidaista hoje akhoi tamur su tambi baduni ko 1991 da sigi prohibition act si like rava matung da su like akhoi law enforcement agency especially police na we have been making efforts aduga akhoi sigi enforcement part se adum akhoi kan adum drive against liquor adagi akhoi illicit liquor sigi myam se tum chathadana sum lai adubu ngasai in spite of akhoi effort myam se akhoi na hona jariba akhoi na drive tau jariba kano akhoi effort myam sigi kano tawraga su mase ngasai gi it is a big challenge habitar hojik lai se aduna ngarang mak akhoi kano da akhoi wangoi police station gi makha da leiba akhoi oinam sawumbung hariba akhoi khun sidaista lekai sidaista oinam sawumbung makha lekai sidaista thokriba thodok se yamna unfortunate oiba thodok amani aduna akhoi law enforcement ki part ama oina sigi liquor drive se adum hojiksu habet panbikri duni aduga henu so khoi step up tawjari aduna every day akhoi sigi liquor drive si akhoi the mobile team police station gi mobile team thadoga akhoi kano sing yu yolamba sing adagi yu thamba sing masi phaba se masi akhoi routine gaino ne base akhoi routine of exercise ne ba akhoi nong phado khaktang ngasi thoga akhoi yu thakpa kana lei yu yonba kana lei pharu haib nataba masi akhoi routine exercise ne ba akhoi every evening especially aduga evening khakta sunate atai matam da suko adum tawga akhoi surprise
raids kumba toba dagi surprise kanu tawdana khotana phana na hotna bagi se in spite of all our efforts ngarang mak thoi ba thongdok se aduki matik unfortunate ni aduna khogi wangoi police station da ai ngarang gi kanu se so hapetang ai na hapet samlapna thamjarab da evening da ekhoina report se phangba report phangba se kamaina toge habida ngasai gi mi ama oinam sawm bungsi daista ayukta mi ma leitaba hana hairiba oinam sham singh habasi ayukta ma se leitaba ma leitaba se mayamna ahan ba da ma se sam bp stroke kumba oigadra haina ma se chingna ba ma gi leitaba mongse adu daida ngahak leraga amuk ahan bada leitri se wangjam herojit sine leitri sorry I made a mistake wangjam herojit sine han leitri se adu wangjam herojit se ngasai gi chawpa pung ama pung taruk swais da ma se leitra matung sidaista ngasai gi amuk nungdhin gi pung 3 makhai swais da amuk ka mung ngasai gi oinam sham singh si amuk masa si amuk nungai raktaba aduga masa da moi nungai raktaba gi symptom ke ka mayam si su iman kharmana ba haibtare adugumbagi ma su muk shirakpa kan sidaista ngasai gi khungi akogi lekai gi mi myam se suspicious oiraktana habidi mase ngasai gi moina yu thauba hai tare hojiki particular vendors sing sidagi yu loimak thauba hai tare aduna vendors si ani ni moina ngasai gi hidak se loraga thauri se aduda ngasai gi moi chingna ba se lerak pasidagi di chingna ba se amun kamainong hen ge haiba kan sidaista ngasai gi akogi mi leitaba sigi sanskar to sidaista moi seba yauruba mayam si su ngasai gi same vendors sidagi ngasai gi hidak se अखोगी मसे मसे कई हाइगदब नो खंगदे अखोगी अदुम मी लेतबगी सुमाइना सेवागुंबा तौबैसिददी अखोगी सोइबा यादबा आइटम अमगी मोंगदसो यूसे चटनबीसे सिमसो दुम चथदना लेबा अदुम ममा लेरपसेना मुक मयाम सिसु मुक ngasagi सेम वेंडर दुदगी हिदाक से लौरगा थउबा aduna ngasagi massage tang sum nungayakta khotaba ma ding ngasagi mi leitaba khotaba sijalakpa khotaba yorokpa sidaista amuk mayam se mung loi mass hospitalization haib tare aduda so khoi police ki side te shu khoi na dum necessary intervention whatever habidi lai ba hospital da pukhalai ba mayam du su moi immediate medical attention piraga amuka muk khai haini adu manungai taba mama leitaba khotaba shi bu khotpo do muk no tongna yaudna ba khotna ba haidna khoi chapchabi action khoi lokhachere somda adagi medical superintendent rims khoi sar na so dum beds ke kamayam se loina ma kano arrange to biraga hojik si statistics oina rims ta hojik 62 of them moi she hojik admitted oraga lei aduga raj medicity dana moi 11 of them aduga sija hospital dana mo khoi taruk se sumaina khoi gi figure da khoi gi jaga jaga sidai sa khoi gi police ki team loin mak thamaga monitor to holaga adugi necessary action dum khoi lokha chari aduga at the same time sigi asomna kanda ngasai gi khoi gi chingna basi shu ngasai gi yu sina yu se thaubadagi sumba kaino sima ngasagi mayam se mari mari hospitalize to wari mayam se si bu khot pase yaurak pasina maram oirakan sidaista akoi gi necessary action akoi gi legal necessary action whatever koi police na to hum thok action so sumna kanda koi chap chana hojige oinam som bung khum sida koi lokhat chare aduga haujik akoi na sum likhun se thiba kanda ngasagi vendor ani se particular vendor ani se hak maning maming mukti panjar roi aduga vendor ani sina ngasagi yu se amuk supplier ma dagi lobne okay supplier ma dagi lobne khun ma dagi lobne ba aduga hojiki akoi identify tawre hojik main supplier ha bitare sisu khoi identify tawra kanda akoi na hojik case ama so khoi register to buga loina na akoi na kanu tawre arrest tawre hojiki mi se aduna akoi na arrest tawraga adagi hojiki akoi gi necessary akoi gi investigation ha bitare to iba thok dok si dai ja karamba mongda kamaina kanu tawbno haibadi kari pot yan hapadagi kamaina mase yamna poisonous oiba kanoma mawongda torakanda so many I mean kanu khogi mi myam se kamaina effect torim no haibaduma that the investigation gi part to mai khoi chathajari at the same time some hospital lom the so aikona ngasai gi moigi pukhalai ba mi myam sidagi blood kumba se loimak draw toraga khogi necessary test kai kam yam loin toraga to establish what actually is the cause of the death of the 3 person actually 3 and hijari sina ngarang se pung nungdang ki pung mapan makhai da amasomok rims te pukhale from the same locality oinam sombung kano sida so hoji phokda punna leida se moi ahum sore aduga madu thubadagi masa nuai taba aduga mayam se around more than 30 around se hoji atop top hospital singda hoji lying 79
79 pulapna 79 ne ngasagi pulapna aina figure pijari do different akoigi kano sing sida akoigi health center sing sida ista aduna hojik thamjaning badi very unfortunate ngarangi kano se adu simak su thokani sombasi su thoklakpa yai habigi apprehension adagi ngasagi you se akoigi sungini local brew si sungini na tawrib se under what standard under what akoigi ngasagi specification karamba akoigi kano tawraga si chatharibano haibana chingba mayam se akoida su yamna big challenge ma leiri se atai jaga mayam da akoina vendor leiba ma mayam de akoina crack down tawraga akoina phaba khotpa ma mayam se adum hujik kano tawjari chathari aduga ngasagi certain akoigi angon akoida kitang kano tawba jaga sina amuk ngasagi khun gumbada akoigi traditionally customary gi ga kharapi bagi se sigi saga jaga sisu akoida yamna in the kai haitare thoiba thokdok thokchala iba kanu se sigi matang sida in the light of the incident whatever has happened yesterday adu si amukam akoina amuk fazana revisit torakanda amuk mase like how to go about this habise amuk kupthana naina bagi tanja lakani darkar oye yam chu tarani habni sam narakanda ngarangi report se maro ngasi gi newspaper singda morning gi newspaper singda yaw se maro na ani sibugi adagi yankhai hena anaba layengi haiba kuntra haiba du exact figure se 79 ni huji layengi ba se aduga siba masing se laibak thiba thodong ni yam nungai taba thodong ni yam thajataba mong dai khangkhangong na lekhi dabani amorom dai ga nungai te yam su nungai taba thodok ni matung da so muk thok to so hoisu aduga sibagi masing se exactly ngarang 9:30 adai da atheng bada lakpa report si punjala kanda ahum ni huyen lampau tadi ahumani tamoy menta marona thoklei ba result se masigi result si bagi na bagi yauri ba alcohol gi locally brew alcohol masigi sungbagi thogok sa yoksal lai si men oina akoida prohibition lakhre 1991 adagi some scheduled caste scheduled tribes sing na mai traditional purposes ki oina di sungbadi dum yabagi khara ayabam su dum exemption am su tawdi tawba aduga traditional purpose de khara hendorob jani sam nare kanda mase taba du nungai taba ya du mase yona commercialization gi film de yam chauna lakhre maram de huge quantity puthokpa ngamna bagi mong da su kana chatharakpa aduga sungi ba mong sidi kayam safety ob jano kayam standard to follow to bojano kayam hygienic ob jano haibagi posim di mase hoji phok di lon sungba lon pothokoi film no oira kanda hoji phok le se film se aduni aina hygienic ne tamo menta athing basing kai singsigi marumda tabak lona to buna oira kanda ngasigi pam da thodok dijalmal aise masigi pholasin aron bagi su adum laini aphong mugi su dum laini phong na haragana ngasagi dry state ne na hare ado manipur gi tampaki lamsida adum yu angang ba dum phangi sidi karai dei no haini phasema dagi ni haini karai dei no haini irb dagi ni haini adum phangi amarom da among ngasagi prohibition gi athing basi atai myam da thambaga su traditional gi porta schedule caste ka schedule tribe ki na khundar bam pham sing da moigi lining laison ga mari dei na bagi haibani adugi sungba dum yai haibani adai patho kan da dum hojikti lekai da phang da ba yaugde yungo se yu yon ba thingi haibam ham du da dum yu dum phangi dum hojik dei je aduna lekai amadagi di hojikti ka dore imphal mayon da le ba khaiman kaithil da yungo phangai ibane ba si pose aduna awabagi masak ni thadok se sarat idea dum thorkhine ne khale akoina phajana lengaksina mieng changhoda di thorkhine ne khali aduga hana thogda basibokta ai laibok phabane na idi loi khoigi isam chamba ujiki yu sungi base akoigi na traditional gi oiba mong na yu sungi si taseng na haragadi karim da sugumba posing se leiningai leiponte ba magi matam da sinabe mong matausi ai khudamoina hajake yu sungba sangi se organic material khare yawe organic material amaktane yawrijo atai kem yaw konte adagi di magi container sing dagi aduga hapu kanda reaction thropotana makhalam oireko khoina samang ina hai yu thongmor sangi se samang ina masangi adagi di akhogi hamai na hai se hamai em sangi sekti lani tawse hamai se kaina pulla samge da yangli na akhoi u pambi malai u sigi magi kano sini magi maku si lawga sembane chenga to sanaraga sugairaga madune ba hap toise ngasagi samang sina karino ha kanda akhoi sakri gumba takpa ondaga na minna thajala kanda aha ma phangba cheng duni choi dingai da phangba cheng mapum oiba akhoi masudi kaya ngau da phajaba cheng dune adu cheng dune ada hojikti adugi cheng adum na tawide akhoi thaina gi traditional oiba cheng jing do hojikti mamandu yam wang gi banina somna kandagi lupa ohum piba cheng si oina tawre na tai khoi ta bada habadi sor fine oina sinare mayak ta khena jani da lai pose adugi
cheng du thongani thongakanda ising da tingani tingba da sagi kano ji hapchalani hamai ji hapchalani adu pathan doini pumdan doini pa numi humbi guma thamani adagidi magi yu si horobra hodobra na mo yengba khangani kongol ka ba pumme habani pumakanda madugi mahidu aikoina lauraga ngasagi filter tok doini filter si mai manil ne khoin thak toje yu si mai tharaga manil khalaga manil si sunakanda ya doini fanel ma ha sare yema torga mada torga sunakanda tongjai tor pur kana suna inghala kanda distillation gi kana stage dani leisi aduna sida poyan si kanji yaudaba ngasagi hamai ga singa gi oiba aduna ne aina saida traditional method ta kenta yaudina object live portion kari no hakanda sendungi khallaga thabak to mi kangwo ma yarobra haiba pot ma lai akoina yusi mathang ani hum da yeng ba yai kamaina yusi am mi jina yamna khoi demand si lerak pani na pamak pani na kun kun da thana wona pa sida process no mi hum ni mari ni ngai bang ngamak te bang sai pathak pum da ba se aduna khulak da pum dhanana ba si ngagi yusi haun na ba gi se urea happy na khoi tai ai yu chung ba yaw na tam nai di khandi mayam haina bai wani ko then adagi mithal nol hapchal le na tai adagi mithal nol ga si yam sathi jani ngagi alcohol gi sang ji sida kitang hen gi bada magi mithal nol sina 10% orgadi mi si khoi hana ngaw sang do heni adagi helgadi ma si mamit uroi ga na yam lai chemical yam sathi chemical ga si hapchal ga pot lai adagi den adagi adu manata ba pot amasung lai re yu ji sunga kanda ngagi akhoi lo na yadi na thinga ba akhoi tablet mayam si mayai ka ba tablet SP tablet kumba N10 kumba sing si noi khai ra sugai ra WY tablet ka si hapchal le tai ba tari sina ma edit helani ade mayai ka ba hengalani adagi di potu nungala ga di mayak chamakanda magi du nataga di mi gi ondai pala roi sum bagi mongodi de long na bagi mechanism mayam lakpa dagi keningai oirpani aduna ngasagi porsi laisi akoina sum yeng bada amasi ai samakti legal gi optionati aduga ai food safety ga sumari le nadi na kale ai gi aduna muji moina tawo poyan khar su yorongani poyan du putokom sangi adu soi putor kanena kale police na madu gi dodi magi tham tawo sample jang thar kana por kanena kale adu potin lakhini aduna ujin laksani ga humdi ngasagi madam na ngasa habi gi bda ai tang ai masam ta react tok jake akhoi ki kano se Manipur dry state ne na hai yu yon ba yaro na hai adoga su dharma gi oiba lain la son ga mai le na potri yu sung gi ya piri bani na dharma gi oiba lain la song gi oiba yu sung ba hai ba si yu su dum thae ba dum adi moi gi lain du thae ba lai du kal la moi thae ba aduna khar khar su mieng chang ba chumbra moi na tawri du su test ka sinong phato ka taw ba chumbra adagi maru oibadi medam hoina su khang oiba kun khoding gi imthong khoding gi sung ba su yauri aduna license pier Lining license gi mingda yu sungi ba kangu su license piga da bane akang da tham ga da bane kullam da amma ana kullam da ani sumaina thamaga di control to basung ngamgani adagi di food safety kangu na salaga su test to ngamgani akoi na thaiba yu ji se da sakma gi har ji phayeng gi har ji kulkul gi har ji thaiba yu ji bu alcohol gi sang kam yam yaw gi se kana na phok ko lege kana na haina ge haina ponti es madudi kawi he ki kawi he madudi amung thapda glass na ya he ngawi he gaina phangai haina banatana alcohol gi sang dune bo alcohol gi sang dani malem gi yu phaina ta phate mi na thakpa ya yadi ne limnari se adune bo aduna license ma piba me summe license kana na pidu no sini sinai license gamena hojikti nangoi di tumin leram ba yai hojikti license pe hum si gamena nena da biya ro nena ba sida park sanna akhoi gi mi akhoi gi kanu si yu si sung ban nataba khoi control tong nam niko khul amada laning license ga mari lenana mi amakhakta yum amakhakta kitang sungba yana bagi port se piga da bani mardagi hena sungma di police na su thabak to ya ba pota ai semban sumbrai na khale okay iche bulo ko hujiki se mendi ngarang gi sample nung lorga thaba te si kari gi le mani chapchana madu kari dagi sorak pano karamba koi gi poison soiba mi siba ya ba kari kari content yaw buno do sungjo shone establish to kare khali adu live film hujik tamon metan thambi re ba maroina yes prohibition act tum dilere adu ngasai gi traditionally schedule caste schedule tribe sing se maroina sungba ya bagi ayabam di piri ayabam piri mina sungi ba post sing se food safety ma kai dagi yengjan ba ya bagi room se husi chik leitabra leitraga na masi lehening ba phawi bra kari thambining masi koi food safety standard act 2006 ki matung ina di si act sida satnari basi bharat punamak ta oina act si satna bani na
अखोई यू सुंगनबगी परमिशन लाइसेंस है अखोई मणिपुर की ओइना लाइसेंस से खितंग तोंगाले लाइसेंस है लाइसेंसिंग है फूड सेफ्टी सिदा लुपा लाख सही मद तरानिथोई इनकम तान बंगम्बा अदुंबा कांगबुदा अखोई लाइसेंस से पीगदबने न मोई एक्सिन हाइरिबा अदुना लाइसेंस की क्वेश्चन सिदी मोई अइना सुंगखनबदा अखोई लाख तरानिथोई गुंबदी सोइना तान बंगमदौ मानदे सोता मोता अखोई युमदा कनो तौजबसिंग सिदी अदुगा अखोई मसी अखोइना नेक्स्ट अखोइगी अखोई सेंट्रल लाइसेंसिंग कनो सिदा अथॉरिटीज दा करिंगबा तंजा फंगदी होय अखोई रजिस्ट्रेशन तौननबा भाउदी अखोई मसी प्रॉब्लम सी अखोइगी स्टेट की ओइबा सुंबा इशू अमा लेबनीना अखोई इन रिलेशन विद द कनो रिलीजियस हाइतारे अदुगी ममिंगदुदा सुमाइना अखोई रजिस्ट्रेशन गुंबा तौबा खोपगी अयाबा पीबीयु काइना अखोइना अदुमाइना गवर्नमेंट की अप्रूवल से अमा फूड सेफ्टी की कनो साइट की फंगबोइदी अखोइना रजिस्ट्रेशन भाउदी अदुम तौरानी रजिस्ट्रेशन सो फार तौरेना खल्लगदी अखोइना सुमाइना सत्ल यिंगजनबा खोसनबा अदुगुंबगी कनोदुदी अदुगी चांस दुदी लेबसु यायबा अदु लाइसेंस की क्वेश्चन सिदी याम चाउना हेता अखोइगी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का लिंखत खोकतना तौबा अदुगी दीदी सो फार कनो अदुदी आई क्या अदु थाजदे ओके हुजिक फाउदरी मरो लाइसेंस की करेगी फिल्म यंगदे मसे सही इमदा इनकम से अराउंड 11 लाख से करेगी 12 लाख कुमगी फिल्म होगदबने अदुगी फिल्म दुसु मानदे मसी बिजनेस से मोरम धारगा मसा मसा हक्तनी अदुगा मेन लाइसेंस तो अंटल लाइसेंस रजिस्टर तौदना लाइसेंस पिबी फिल्म दु लेत्रगदी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ना सुंगिबो जुंगदु कयामना सेफ्टी ओइबो प्रोसीड्यूर नो हाइबदुगी चेक तौबो याबसु लोग योनदी मदु हुजकी ओनदि लेत्री हाइबदि सम धारगा दु ओये फिल्म सिनदी मदुगी फिल्म दु पुसलंगनबा मदुगी फिल्म दु सेमतोपगी मथौदि तारे मिसी मिना यावरमिना हुजिक तुमिना मखता करी करी हाइबिनु अदु वर्गसु अखोइना हुजिक सुंबा इंसिडेंट सम थोखरबनिना अखोइ मागी कनो अखोइ सैंपल कलेक्शन करी रा तौबसिदा यू हाइबसिदी फूड त चिंगे हाइबा फूड की मनुंग द चिंगबनिना मसिगी स्माइना फूड सिदा सुंबा यावरमे खोलमेना हाइ तारगदी अखोइगी पनिशमेंट तौगी एक तुदी सोइदना लाकने होय अखोइगी म्यांमार रोमदगी पुसलक पोसी अखोइगी इम्फाल दा योनबा यादे मामदी मागी योनबा यानबगी मरम सोम त लेते लो लेते सिंजाक सिंजे अदुम साइदा फूड सेफ्टी की कामुन अदुम फाइ अदगी देन अदि पुलिस न अदुम फाइ स्पोसे अदो होजिकती वाथोक मा लाबनिना लक्ष्वाइदा योलिबा अखोइ यू मया हाय कंट्री मेर हाय तारे को लोकल गिसिसु अदुम मी सिबा नाबा यावराबनिना आई सराको सम टेस्ट तौरगा मसिगिसे यादे हाइबदो साइ आदिस अदुम फारगा टेस्ट अदुम तौइ स्वाइदा अदुम सिसु अदुम कंसर्न ओइबनिना आइदि मसिगिसे अमतंग याब्रा तदा एडिशनल ओइना यंगसेबा यू तो स्वाइदा यू लेरमे टेस्ट तौबिरगदी लीगल यागे यारो तो मरदा फतब यारमगदी मी सिरगदी कमाइ तौरकनी मी सिदनबगीदमक्ता लोनरा फोंगनला कइनो फूड सेफ्टी न करगे तौबि यागे द याक्तन यापन येंगहनिंग ओके प्रियदर्शनी हुजिकसे याम कन्ना सु ngरang हानासु थबक अदुम चिल लेबने याम अखोइ उइ अदुगा ngरang gi hospitalize तोरप खोलप सिंदसु प्रियदर्शनी इसा इन्वॉल्व तौबा याउबिबु याम वारंगने मोरम धारती हाना थबक चिल लेबि मथक्ता थबक हापकलपने मोरम धारती मिसि मिना याउसरमने पुलिस तुमिन ले यारक्ते तुमिन लेरे प्रजा सिंगसिना याना ने उदुरसे पुलिस कैदों लेनो हाइबि मिसि मिना थोरप असावबसे हैदर कदर नाइजरिबा अदा मेनदि स्वाइदा लाक्से हुजिकि तामोहिमतन थंबिरेबा मरोइना इलीगल नि हाइरे समसन बेंडर तौरी सिंचे मोरम धारगा अदा इवन अंगांग बसु दुम फाबा इंडियन मेड फॉरेन लिकर सिंग सिसु ड्राई स्टेट ने हाय दुम पुसलक पकाय क्राइ दुम थोलक याम याम फाबा सिंग थेंगने नसाई की टेस्ट की मतंग दो इलीगल ट्रेड नि हाइबम सु हाइरे अदुगा करिम कांदा योलिबा यू सिंग दु कयाम सेफ्टी ओबजानो मसी कयाम मीना थकपदा मसी कंजम्पशन तौबदा हक्चांग सो इंजुरियस ऑफ चाइगी कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इंजुरियस टू हेल्थ अदुना मने याम कुइना थला कान हक्चांग द मंगल हाइबदुना मने मिसी मिनागी फिल्म थोलप कानसिदा अदवाइगी चंग टेस्ट का तौबो याबगी रूम से पुलिस ता लेगदरा लो दा लेब्रसनी थोइबा थौदोकसे हाय ngrangi kano se khoi thongdok se si maglaujar kanda ngasi se all over khoi kano se wangoi jaga se daista particular ngasai gi supplier have tare mana thadoki ba jaga myam se ma khoi loin mak collect tong na ba du gi effort ma kan tawjare sample myam se khoi yaring asu loin ma ga hoje ka phagal le ngasi se aduga ngasai gi kano ne akhoi gi ngasai gi test ki wa laite ba you bu phanga ga di pha ba ne because we are not concerned with the quality of the alcohol or the liquor यादेवा prohibited ina phangu phangadi pharga akoi exercise sinaba adugo moi joint disposal tongina सिनेबा
aduna hojiksu akoigi madam na sunga sai dum thambiri to tamona su hapet phongdok pibudo customary gi ne na haraga traditional purposes ki damakta traditional akoigi kai haini occasions ko adugumba oina ngasai gi akoigi you se season ba ya bagi kanoma akoigi lairi se ko for akoigi scheduled caste and scheduled tribes ichanau singi adugi area du daida tamona su jik thambiri do hapet mogi quality se kamaina tori kholi kana ga haibado aduna muk akoigi madam na so hapet thambigre ko food safety ki makhada you si the food ki manung chain bana haibna so adugi area duma I will leave that to the food safety so akoigi law enforcement ki oina di asai gi food items amama mayam gi se akoina so bazar da su ko anything akoina chingna wala ga so food safety ki akoi engage tau jaiba adu nga sai akoina crack down to ba raid to ba dagi poche phagat na ba khotna ba hona ba adugi part ma we take care of that aduna housing se asai quality se karai no karino karai bhawa Parino, Patrino, Kariporian, Hapsalino, Cosinino, Hybrid. I would like to just state that that is not a concern. I quite the Yubu Yolamadi Pava, Yubu Puramadi Pava, Yubu Tamadi pull up toba. She never was a late issues. Aduna Nasagi matters a quina, Nasi gi discussions, says there is time, sometimes an invading as I gay things would think echo. Thingagasu later, Aduga Nasagi, there is this voice from section of our society that you say, Thingadabani. Prohibition judum legadabni highway can later. So I know there is a comment to Jerishan prohibition ze legadabni legadabni highway do not but the fact is that Nasagi prohibition legadabni high Taragasaki Akogi meeting sina use a Pambai Chang as if you shiga hector kainaba Tanaba Suyadabagi hector Tadaba Suyadabagi Mongse Masi canosi later, Siki canosi made a coin over Pangjarema. But in spite of so much of drive, a queen of Jig Taujaripse, she does the Atom Kaihani, Amukamoko surprise check, anything Amuk drive at the Gi, Amukamoko in a rate tomatam, the Subaka, Adam Pan ever puts. Papa Gisulepa, late. Other than Siki, Nasagi, Kotamonos have pet Tambigreco, especially Kogi IMFL Keka. In net foreign liquor gi ka matang se is 1mr 2mr gi se mase dum 1mr 2mr every discussion da dum mase dum pokhatna rak pagi matter masu dum oi adu sing matang se ben thamjaning ba de dum like akoi su je 1mr 2mr je dum monitor to ba haujare 1mr 2mr ko dum monitor to ba haujare adu bo je koi fai di issue gi matter am lei ko so we are monitoring that issue de do mapan da haidorok pra haidorok pa yaroi like same thing hoji koi gi khun da you shungi ba kholiba mayam se see this we give strict instructions to our this thing personnel to our men that you ondana khotana moina moigi customer gi moi season ajaba adudi adu akoina thodokna akoina disturb toroi adu da akoina no torubagi act torubagi amathau ta de but moina hendora aga sidai sa koi gi you ondana khotana ngasai gi a vendor link khalaktana khotana adum bagi mo ma chathara akandati we have to crack down we have to pull them up Potu Pagat Kadoni, me to Pagat Kadoni, having a totana. A quite don't tell us evening that was a quite lady banana kun mams days. I quite me kuni toga quite pull up Pukalapum Yagreva. Are they get the letters? Are they check my site to Soquatum? Sigi can say, Mayam Pagat Pa, Quiggy Beryl the Gasolay, Mamma Yaweva. Are they get the use a quina and Noto Bacanda, Quiggy mineral water gay jar a chobodo. Ishing Gimong than a cock, Ishing Lana Kaluiba. Every time I read Changba check to Bachang Kopamatam Dagadi, a Kushu, Hanam Namagadum, Ishing Neka and Akushe, Dramgas, Ishing Ne, because Adumina Tamamba, the minor Leramba, Kanomam said, I'm taking neighbor. Aduna, a quaggy effort, dum Yankana de Honajari. Sigisi Yadi Havanang as I Yun Ba, Kotpa, Pu, Bama, Punamaxe, even season of a siso. Okay, routine no in I know Hijab every day, Tijagio in a Quasican never. We make it a point that see you say a quaggy ma'am sidagi you have a pull up to you Talamasing pull up toba. Aduga the Moise Bountor Moise Tadopagi process sima. Aduga Makata with the Mukamo coin a party, but ma'am Simo can excise the sinner than a cotton to give me the fine tea and bagi tabaxima. Adu see the it's a big challenge. Yamna Nuai Tabasaga say Narang Hanche, Kuku de Vida, Talon Paroni, you Pagalacre. Matam Krai, Leragam Ying, but the Adum Yolder and Batum. I did Handabagi sang the with the highway after the you live sing more in the type by am saying, Bab Taba, what made him drink? What was the Queen of Zixigi, Father Hotan, which is how was some Yauri. I'm so the social media that's okay. The Makamak thing, comment, ma'am, was a
अदुबु अखोइदी थौ तौदे यादे एनफोर्समेंट की पार्ट से मा अखोइ स्ट्रिक्टली तौदे यादे ना तुम कन्नति तुम होन चौखोलकपगी योंदा साइगी मायोन हाइते मरोम धारदी यू थकबदु ngakhtang thabak waru myam singdu pothabam adagi pothajagi haibe pothabam pidi haibe ni moi sawise sam sam धारदी तो वदबो ड्राई स्टेट ओइबनिना पुलिस की तोम थोको थबक तोबने अदुगा प्रोहिबिशन स्टेट ने यू थकपा यादे अदुगा यू योनबा यादे मदुदी सौबिनो तोम थोको थबक तोबने हाइबनि यम करी हाइबनि मरो तमा मणिपुर नत्रगा पृथ्वी की हाइतार को मालेंगी मफम मदा यू थिंग बायबसी अदुके मतिक चैलेंजिंग ओइबा पोट अमने अवाबने अखोइगी कोइके थाइनगी अहलमन संगना अखोइदा वारकपदा सक्सा युथक फजौ को ओइन हाय सक्सा युथक फजौ ओइन हाय पूरा थिंग बेस्टी वानी अदुगा सक्सा युथक फजौ ऐसे किसु नते थकपदु नियम चुमनो थौ लिमिट थंबियु अदुगा याम सेफ्टी ओइ मंग थकपियु हाबियो हमदनि यामुं तामोय मन लाक्से बसे ब्रेक की मतुंग द करी होय होय जिकी अखोइ तामोय मन थंबियु बसे सक्सा युथक अना हाय रेको अदु नियम चुमना थकपगी यु नियम चुमना ngasagi अखोइगी कनो से युसे सिजनबगी वाफम निदना ससुं थमना अखोइगी मेजॉरिटी अनंबन को अखोइ सिदे हिदाक सिजनबसे पीपल ड्रिंक टू गेट ड्रंक सिनेमा issue like this. Drink to get drunk, however, using out the way they use the out the other. Now, so many issues now. Drunk driving issue like drunk driving to consider is a Masa Matanda Shivan the issue hardly. Drunk driving to consider. At the getting a Sagi, Hidaxi Taxal Lura consider is even violence, Kanarapa, Chainarapa, Adung Nanging Bawangapa, license by type that. Domestic violence, crime, I drunk where I've got a license to say whatever I like. Aduga I shout around adugumbagi issue me amsala akanda adum khana chainaba sumba me amsu thoe adigi di amuk yumda halakanda amung asagi hidam tu gi nisaduna amuk yumda ipi ngang lai ba kholi ba me amda amuk nisadu mu sanaba disap tore nisa sanare amorom dhaldi ngasagi you the manaro no haiduni sam nare kan mai kero se free oibagi style se you do thakrati panglaw law ya ba aduga sometime karim kan khara ka hen ba thabak tawninga so you ngau tori ni ka ha excuse gi area am sun thol pa jane adu aphabadi nate sam nare kan da tamonta da in lakse to si break ta question amaga muk tamo da hanging jarake adugu break ki matung da in laksake break ki matung da impact news ki agenda manipur yengbi ba punam ki famda thuna pudun laksake impact news miyeng ta dun lebiu break ki matung da yengbi ba punam pu am ko na tara nok chari tamo menta honabudi am kan honare hujik su kan honari area se nungti ki chathai even paw to su yam yauri yu gi sangsi khoi gi liquor local gi khoi gi liquor ogera khoi gi indigenous alcohol industry hai batai manipur gi se swaidi tholopa local su phai aduga indian made foreign liquor su phai pha ba gi sang stum di dum leiba aduga yon ba gi sang thak ba gi sang si su masing han da badi ude sam na kan hoji pholi film se state government gi ngasai gi yam en ngasai gi prohibition se yam effectively enforce to ba ngamak ba phibam haidi control to ba ngamak tre asi haidi kan di honari edu control to ba ngam budi hoji podi ngam bi habi aro adu gi phibam amasung revenue generation gi wafam ga lakpa swaida thingba ngam da ba adu karim kan da thingba su ngam dramina mase legalize oi tho kan da revenue generation to si kai wakhala ma la kan da hoji che kan legalize to thokpa to pa state tha to pa kai wafam se swaida gi lai ra se मसी कहोने गवर्नमेंट की ददी मागी रिसोर्स से अखोई लेते मणिपुर गवर्नमेंट की दी अदुगा रिसोर्स लेतबनिना अदगी अखोई सिदा फंगिबा युंगो हाइबसी क्वालिटी यामना लेयेना अखोई मियामना यामना पामना पोट अमने दिल्लीदा और अतोप स्टेशन दा अखोइना मयामना लोनगा पुरगा पिथप गांदा यामना नुंगाइजबा पोट याम पामजबा पोट अम ओइबा अदुना रिसोर्स ददी याम मरांग काइगदबा फजना योललगा फजना मणिपुर मनदा योलहंदना अतोपदा पोथोकदा याम फाबा अदो पुथोकपदो या अदुगोदी याम फाबा अदो मणिपुर की द लेरिबा सेक्टर हाइकार मी खरनदी मसी पोसी यादे आबदी ngसागी ड्राई स्टेट ओरो फावबदा यु अदुम फंगगा योलेबा लेबाक्सिदा अखोई मणिपुर नतबा तो हमदा यु योनीना यु थादोकोदोइसी करिगिनो हायो पोट अम लाए सिदासु अदुम फंगकनी अदुगा आदसु मी हालोदोइनी हायो पोट अम लाए पोसे मी समाने हायो पोट अम लाकपसे सिनेब लाइसे अदो होजिकी आइगी कंसर्न अतै कैम नतो ngसागी यूसी ngसाई हाजेदनी सक्ता यु थखाइबम लेरमी अदगिदा अखोई मणिपुर द लेरिबा सोसाइटी सिदा लेरिबा अवांग बदगिना अने मपावगी मरक्त लेबा मीजिंगजे मी लोइमक नत्रगसु थाखरखरदा मोइ कनोसी यूसी लोइ थाए आई थकते अदा मी थकते हाइना मसी हाइबि यारो थाए अदो ड्राई स्टेन हाइबा पोस्टा युदि दम थकपा युदि दम फंगबा सिनेबा लाइसे अदुने अखोइना ngसागी मसीदी मांगसु मांगदोबा मीसु सिबि याब नाबा थोरा बनिना
कमाइन तौर यूसी अखोई लीगलाइज तौबना फगद्रा नत्रगना ngसागी अखोई लाइनिंग लाइसोंग मरी लेना बसिंगसिदा खतंग चेक तौसला पिक्सलगा ताई फन खुलममदा आइन साइजबदो अमगा अनिगा पीरगा अममदंग पीरगा तौरगदी लाइगी तिंगी दो मोय सुंगलगा याम तोइना चेक तौरगदी मी कुंथ्रा निफो पीरगदी लाइसेंस पीरगदी चेक तौबु वर्क पे आइदना अमतंग वरगदी मागी चेक तौबु सांगसी यामना ने खई नेरो सल खुजलकनी अदुगा ngमकनी ना खल्ले पोसे आई अदुमदा लाहनिंगे अदुगा ngसागी यू थिंगबाइसी यू जी कनाना थिंगे सिने खoi हाइसी यू जी पुलिस ना खरा मैडम होइना खरा तवी देन अदगिदी अतेती डिस्ट्रिक्ट सुखर तवी अदो तौरिसिदी इट इज सो उत्पई वाने मियामदा पुलिस ना मसी पोसे लो न यादे मसी तौबु यारोय को हाइबगी अदुगी सोने उत्पने हाइबा माजुगा मनदरी हो होरिमने क्वाइलिंग मरु ओइरदी पुलिस ती मथौ याम हरपोनी मसी खतंग दिल तौनबा एक्साइज डिपार्टमेंट थमिने एक्साइज डिपार्टमेंट कैदो हरगे सिने आई ममिंग तागिद्रे एक्साइज से मैडम होइसो दोंगाई पुलिस ना फारगा एक्साइज सिने लोगी थबक लोखल ओइना सिने ये अदुदी एक्साइज सी कैदोरगे ngarang nahan hoi erganda manipur legislative assembly da sunai na re एक्साइज की मतंग दा एक्साइज सी मी याम साथिना वाले मेन पावर याम वाले थबक ngamre na haine dungai aduna aikoina sigi junction se da एक्साइज डिपार्टमेंट सी हेना मपांगल कलन बसुम ब्राइन खले aduga moisu nong phaduka si yu liter kun phare kuntra phare gaina khara su moi drive khara su tawber sum brain khali moi si police yaw dagadi thabuk tawbang mandabagi phim ngamhandabani ko moi tawdaba nate ko akhoi gi lengak sina ngamhandaba se ai masi laibak thibane na ai lawi adagi yengse akhoi gi khunai sida sanabi khara lei masi gi sarat aina ai su khunai sida leibani khunai sida charok pani ado masi pandabadi yadaba khoi gi usop mela hai amarom da hagana sakcha ya khoi maiteo da hagana sakcha haijana ba hagara na tagana sakat pa hagara sumok thorom siam lei masi gi se khoi yam section ningai oi section ningai oi si khoi na lightin da kak matam da mi sani ma sahum ma sa ba si da kari ma poyan ma tawmagadi mi sani sahum da tatkadoni sidoni malem da wathok oidoni wathok oidoni aduna food safety ki concern si yam maru oiba porse aduna sugma posi yaragadi khoina masigi si gamen na yengkhan bag mathak takhraga piction ba phabra tangai phadaba da taw phabra hayo pot ma lakoma then atopa mana yengse aigi ahal natraga aigi iman traga aigi legira balai ukhraba mi amagi khoi mathau mangam pangthok pai kharan sanskar hai poloi ba hai sini sidida yu yaudagadi yadabagi system je masi system ji phajaba yam wale ai masi ai ngonda panbada yamna hangoi jaba ma pawi ado hojikti yu yaudagadi poloi binana ba mathau mangam pangthok pinana ba mi si leitabadong no torok pase masi yam nungaite masagi leigidaba mi dugi magi thawai akhoigi kanoduna lairam da nthi jana tinnana bagi akhoigi line la shon mari lena tawgada pangthok thabak tu yu yausalaga toragadi mo marin ta da pot ma lai asi kana khunai gi sanabi ma phusalai se masi ai kitang handu honingi yengse ngarangi thogok su yudu liter kun lauru hai kuntha lauru hai mayam to poloi bagini hai adudagi admaina toraga thawi hai thau dai narak panena solok panena hai sine porsi lai se adu natagadi poto adu yama mi so moi kha mi manga ama tara ama narambaga so ngona tagadi mi 79 so isi so eba awaba taram moeba sing basing su khara sum sang si mukta ngamdraga so khara sum handaraga kaino kharang pharna ba khunai si pharna ba poni koi haji je somna khanda wakal thada mina se nai thamjage okay iche bono kan ya in lakchaning base maroina hojik sample thaba khopa tawri aduga even chungi phom sing se food safety gi maikai digi changaga yengjin ba yawi film dumdi adumadi hojik ko ndi leitri haibagi film leibigre adugi potuma yes tasengna poyan torom bajala karai dagi solo poro karai di tholo poro haibi film dumde in khanbada soino hu fangani lakada bu numi singda aina ise da gain kitang khangjaning ba haitai ise da leba experience haibagi share tawjaning ba dugi wana ina khangjaning ba maroina yu sungbase yes poyan tawraga taseng ai masi yansan ge sima chemical chathok magi pothok henaba natragana mayai kan no film da poyan tawchalapagi adwadi tholokpa ma natragana aikhoi ki sungjari ba yu khusung se magi methodology haibatai masi hygienic oiba watpagi film du and plus aikhoi yu hapagi container haibatai maruna plastic se saigi adult kanodi contaminate tawwa mangondagi phattaba reaction thopoi wafam de dum palle khoi thengna jai aduga plastic ta kan hapai chana bim su lari container na karu ganda container sisu even poisonous oiba ya film ohelapagi pibam du ohen bazala na tagana yu se khoi yu sunge local gi brew se masi numit kya ni bhogwa mase dum safety hadi masi thakpada mingoi be hakchang da kemta sok tabagi film lebjala
matam hela ga di adum masana adum si hu ongi bajala swai si kamai thambini share adu chumme akoi hojik akoi gi food safety akoi na training me am satlu bada moina akoi na khangi si mostly si particular case si wana te ko en haisia ayamba sumaina akoi gi toxic oire iba kano aduga kano missing sida kano sihan ba nahan ba deformity oheli si mostly koi kano si methyl cobalamin natragana koi ujiki sorry koi gi methyl alcohol se si sina ayamba loina toxicity sine na report ayamba koi gi India gi mafam atai de si gi ba kano sing ji koi poisonous drink maruina alcohol se sini na ayam hai aduga amaram na ngasai su koi use kamaina sungen haiba matamda ngasai gi u gi maku asmaina hap ki khot ki hammi bon adu du sembadai hai se adu gum basing si da su oiram basbi hai adu oiraga su lisang sitna moina sum business si torakpani na madumak na oiramgani haibadi haide only si incident si da sum leirabani na sikatang oiribani na adubu masigi sida koina suspicion gi wani ko ai report to di lak tribuni na ai di exactly di haibang amde adu rasu ayam matam da koi gi kano si methyl alcohol se either kano koina distillation ngasai last stage da use distillation torga koi gi puthora ibani adu masida yamna kanba concentration machin gaina kano si yanan ba yugi kano tor pasida masida koina moina kick taunana ba haidi yamna ngawe henana ba khotna ba sida sigi stage sida tawrei bra natragana chumna sum koi gi hapchal ibra henna pamnana ba haidi henna kanu ngawhanna ba dumaina hapchal ibra si process amani swai sida moina soiram ba targa di swai gi matang sida oiramgani na koi khalle ba aduga alcohol esas yang kuina thambaya ba pot ni haibadi kuina si ethyl alcohol methyl alcohol ne le si ethyl alcohol sina koi hospital gi rectified spirit ne koi sinari sini masi yang kuina thambaya haiba aduga likewise methyl alcohol si su adumaina thama de hata lui thopaya ba ta masi action lakani haibadi leite ba adu but masi di amna poisonous oiba koi na kanu maruina central nervous system da yam poisonous oiba pot amani methyl alcohol aise probably sumba singsi koina kharadi soina test tawrakani aduga result tu la kanda haiba di ngamani result tu la kanda sengba koi clear picture am di go fangani aduga yes oiba yaba karai dagi mase hu olakibno haiba gi othokpa yaba di angle khana dum lei aduga chap chaba ngasai gi phibam dudi result la kanda khangani haibani Priyadarshini ne hojik lakchaning base marone ngasai tamo himta na haibi giba पुलिस की करीगिरी से दुम सथर लाई हुजु सथरी अदुगा मसे करिम कांदा मसे सुवा मोरम दायरा दि अकोय न बुदि दुम उबा खबर दि उबा अदुगा कराय दरोम दे दुम इहो होरगा लैबे फिल्म दु हाइबदु कमाई रिएक्ट तो बिनिंगेन प्लस एक्साइज डिपार्टमेंट खक्तदा नसाइगी मरोने यू फाबा से मोरम दायरा दि रे चथबा से यस पुलिस के अतोप टास्क मयाम लेरी यू खक फाबा दु खक नते अतोप टास्क मयाम लेबनिना मसे एक्साइज जो पांगन कंखल अनबा का हाइबे फिल्म सु लै अदु आइना हुक लाक्चनिंग वाफम न स्वाइ ददि मणिपुर ददि खरा मेन पावर हाइतै मोरम दायरा पुलिस मसिंग खरा यामद्रबा खुलाइगा फबक पाइददि कीदबा एक्साइज नगा यूनिफॉर्म रे सेल खुलाइगा पाइदन रे के चथोरसु कीगदो बेंदर देन खनबदा थोने यावदे अदवाइदे एक्साइज उबद कीगदबा यू थकप सिंगसु कया दि उदे कमाइन थंबिनि तामसी मतंग दा इना थमजनिंग बदि कोई कनो तामोना सो हुजिक हाइफेट अखोइ ना हुजिक जथजरिबो मैम से हाइफेट शो ने हाइबगी महक्ति थंबिग्रे मदुम तंग रिट्रैक्ट तवरदि नुगाइजनि बिकॉज अखोई enforcement part as a law enforcer we are doing our duty aduda ngasagi in ngasagi akhoi effort in letter and spirit phajana sigi whatever ngasagi prohibition si dai sta yun ba adagi thakpa sijina ba adagi distribute to ba punma transport to ba punamak se sigi si thing ba sine ba akhoi effort it's very clear aduna akhoi na karai phawa akhoi effort to dai da akhoi na kai haini 100% karai phawa na akhoi na ngamge khot ke haibado that is a matter of concern aduga matang sida ina thamjaning badi we need community support actually community support chi yam darkar hoiba akhoi gi hujik
handaktasu ko akhoi one MR tasu akhoi community policing gi hanade su tum akhoi Manipur police ki badi community policing se phajana kano mawam da phajana yamna meaningful oina chathaba haina leiri adubu amuk hena akhoi honorable CM na su kano tawrakanda function ga to grace tawrakanda sumaina akhoi community policing gi kano sima phajana yamna because we need support and cooperation of the public of the people sineba bottom line today. Because anything I know law enforcement, adagi maintenance of law and order, adagi I na phajana I whatever policing gi oiba thabak myam se phajana cha tharak pa kan da ngasagi I samaj gi miyam gi support miyam gi kanu se cooperation sidam darkar oiba ngasi lekai gi hek nakan gi dudai da masagi yu yo laga leire yu pai raga leire khole haibse sigi information se I the PBO of course akhoi yam phangi jaga jaga da gi akhoi yam phangi akoina phangba pause hek phangba khotpaga aduda akoina act tawrakanda adum akoi yam successful oina akoi pochei phaba ngamba ko myam su yaugre adugumba that kind of support and that kind of cooperation that kind of help from the community akoina jaga khudingmakti akoina expect tawjeiba aduga ngasagi police sina ngasagi thiba humba phaba khotpagi thabak se police khaktarni hairaga ngasagi kai haini it is the part of the police only to kahani sigi myam se because hujik chu thambigre ko tamu so haibi budo it's a big challenge haibu you think nana ba thabak haibse bi myam aduki matik pam bagi masi ko hekta thana ba yada bagi perhaps because of that it is so difficult aruba kanu mane ba challenge mane ba adu akhoi gi mangda aruba ngasagi yamna challenging oiba kanu man leiragadi akhoi na ngasagi community gi support se si se yaura kanda ko aduga punna sudum tawminaba or else if the masagi lekai gi missing dona if they feel that masagi moi identity moina tak pa khot pa anything ama leragadi adum masagi yoli ba kholi sing dona nungai ta ba khot ta ba mama dum la kani hai ba taraga su ko koina dum confidentiality to fazana maintain tawraga akoina dum exercise thabak sing se chathaba su mayam mi yawi aduna that kind of cooperation adu darkar oi and then masagi koi exercise su khare hena koi strengthen tawraga Maina tauba haiba kano dumasu I think it will go a long way in this thing helping and curbing this thing problem medang report nataba koi khunai se kayam tina maham tarake se aduba adu kiduma thambiro aduga tamu himta loisala kaduri handa kise hujiki thambidi duma thambiro aduga aru bedaina thamjaningba wahang se maroina hujiki priyadarshini paliba community support hai se police khakta gi base tax ni intho ka thamagadi wato jai police to umthokuri tawni no problem but swaida community support darkar le habni community support to phangbra sini ai adu laksage dasu ani ni ngon leisa aino ja hajen ngi ta ba masagi matam amadadi yu thakpa have mi singsi ngaukshan naba phajin naba lekai da lakna bangam daba akhoi gunda gi taku gi film da longra me ada hojiksi sum mayam sina lo na yadi na dry state na hara kanda hojina kamai to ke nupi ho yu thakpa yakhole phong na nupi yu thakle bender da sanga yu thakla pu ure ingba ingjaba tapchabi ni hairami hojing na ingjabi tapchabi gi du equality rom na charka gender equality rom na chalaga lana salaga tawre isini mi ne thakla isini tawre masigi khudong thiba pot ma su khoi mang do jik lerini sina khunai si karam maikai da sakha no se awaba mane then ngasagi amado jit lakpiri ba pot ama laido ngasagi police ka miam gabu mari leiragadi crime jik yu gi da nate section khodimakta crime chi handan mangam gani hauji yam phajana tawre khoi anauba government sina hauji community policing gi magi wan thok ama mana pire aduga thabak tawne na haiga tawba hore masi da police ka miam ga interact tawbai pau thengnai ada aina laksaningi matang sida ngasagi policing sida khoi miam gi thajabasi lahinana hona basini number 1 oid aina ngasi madam na tragna sa ai yana khada tomba ko ba yu lere masi bla thingbiu na madam da haru kanda mi do pharani phara porani noi lekai yu dagi tomba ko bodum na pau pire ko de nang si phari ne na haru gadi mi da dum sire ngore troppada sigi lady ba gap se kamai mendo ha pot ba adagi people singa police ka lainari ba mari si kaya mai lena ke de da aina complaint tawning hangbagi poto leihangada bane ba adu leite ba hoji asagi miam na police ta thaja base wali habe wanda aduga police la sum miam se nungsi ba wali ai kudam tang pija ge yengse agitation haure mayam haure police ka kanoga onjan raga mahiro singo onjan rakanda nung thanale si
अदुगदी ngachai police mayam na hona dana lekai lekai chatana dong khuding salaga se da mari phanam ne haine sona ka nung tharaga di amma pad na kari harakani angang na kari harakani chine ba lai pose ana opposite oire ba pose aduna aikoina ahan ba taguda badi police have say itself mase masana mase service ne loguda bani mase dedicated service ne loguda bani moi je professional logo so ade aduna mo mane police service haine ar service ne logdi logde mase ai lo mag na te ko khara khi wane ba ina panjari se aduna people ga moi ga lekai lekai da lari basing du SI oigera inspector oigera khaiduk nar kana zone ma sem nar kanda WhatsApp group की लिंग में पिथों नरगा चल कांदा कैंपेन तौर कांदा नहीं शायद पाम दबा थोदो अमा थोर पुक मतमदा सेदा न WhatsApp ता पाव हाइरो कोसी टेलीफोन से ता पाव हाइरो छाइना जिकु गाइना सबक को दबा लंबी अमा लाने बस होइना वजति कम्युनिटी पुलिसिंग ला बनी ना कैंप होरा बनी कैंपेन होरा बनी लाकने न खाली अदो मसी माइ पाकना होना बदोनी बखन याम मरु ओइसे हौजति मियाम को पुलिस की मरक अचौब गेप अमा लई सिमदि खंबिरो याम न वांग रब गेप अमा लई खुई चाइना की ग्रेट वॉल है दो मदुदे हेन वांग खाने होनरी अदुगा मदु हंदबरसु अदुम मदु ओइथोको याबो पोनी होजिक ओइरकदबा लाकदबा नुमित अतेनबा नुमित खरन सिंगद सुजु सोजन मदु ओइथोरकनी होचुकन होनरी हाबनी इसे लोशन बसे आई तसेंगबदी तामो मित्र लोसंगेन डॉक्टर मने दबु इसे न मयाम फमिनिरेबा सिंगसिदगी इसे न कितंग सेनारो थोकपनिना होजिक ओइरेबा मणिपुर की फिबम होजिक की यू थौबदा मिसी मिना यावरइबा मी सिबा अनाबा मयाम सु लाइकन रखपा सिगी फिबम सेदेसे कदी मेसेज बिबिनिंगे आई साइट की यू थकपाई सिरी फत्त फत्ते right from top officer dagina down to the kano grassroots level le leiba missing su ayamana khoi liver na ba liver cirrhosis to ba liver cancer to ba si reporting si yamna leire aduna yu thakpai si at any cost si di phattaba mani aduna yari ngai di yu si thakna ba hona biu yim nyungi akhoi isal isi sing ima isa sing si sunu su yari ngai sigumba sing si akhoi kano da department की concern कनो सिंग जब लोइना सिना थोपगी मुहूर्त अखोई इसामा अदगी अखोई इमुंग मनुंग सिनी नाव इमुंग उपा खाई पुनमक सिना यूसी थकपीदनबा दुगा मसिदगी थोरप क्राइम सिंग पुनमक्तगी नाथोक सेंदोंनबा अफबा खुनाय अमा नादेयक्तबा मसिदा लेहौगदोरिबा लेमहौरिबा इमुंग मनुंग की अवाबा पुनमक थोकदनबा मसि थकपीगनोना आइदी दमाइना पिजनी ओके इचे बिमोला कुमारी अदुगा तामो हेमंत अदुगा प्रियदर्शनी लाइस्ट्रम नसी इम्पैक्ट न्यूज़ तो लाख बदु नसी एजेंडा मणिपुर से मपुंग फारमबी दमते लोरपदे काई खमनुजरबो केस अहु मपु अमुकन थागत नसी की दमता इम्पैक्ट न्यूज़ एजेंडा मणिपुर मतंग से लुसन बतन जाय ओले लमदम से थोले थौदो वाथो क्या की मरिक सुम रिपोर्ट के नमक इम्पैक्ट न्यूज़ मिंग तादन लेबे